Hello guys, khulumkha joto lamsho ani YouTube channel jeta ani mungbai no narok YouTube channel no dal bidal blogging rok abrok nugui bano so puila no video check na sakang joto khapang ni takote bukung no ingraji bisi kwtal ni khaka hamja paro wish you happy new year all my friends brothers sister and my close all member ani YouTube family ni joto khapang ni takote wish you happy new year 2020 ni hai jate 2021 asuk hamja jate ta katok kaham korona karito so narok jotono sai manna 2021 puila salai bakaba happy new year ni 1 tarikh no miya ni salono Khathansa production ni Twngsa Lama music video belaino romantic song release awai thangka so narok abato nugui mannai Khathansa YouTube channel o Khathansa je music video borok suna mane sab tong ekta artist sab tong rajab mani musamani bakabani ni direction romani sab tong am narok nugnai no narok na video no nugnai narok jara tabu nugnai narok nai di video no jodi chajak narok like comment subscribe share khlai na to tapok di so narok na asuk to phuru ya just miya go release oi thaka narok tabuk sajara te kebo Twngsa Lama nugyo khai bakaba tabuk sajara to nayok ke tabuk no thangbi Khathansa YouTube channel thangoi boroni channel thangkheno narok o music video no nugui mannai grantic roi shawang o video no nukhe hamjake abakha chajake narok tongwi se manglak ekdom bokhawa nangnai romantic feel angnai bishesh khlai picnic ni weather jora romantic scene tabo kisa kachangma jora so romantic ni o jora go o songno khara ke nok tai romantic na okay phadi jong aso kok salai ya naileno mia o music video release on mani city center tamo bahike release on kate sama phaiga phadi naileno Saijak Debbarma the singer, the main singer of this music video, Mr. Nuai Debbarma. Manjakmungbai media, they artist and thank you. After a short notice of joto response rimani bagwi and after I keep amai ke jokom no lawyo man thanke Cinematography media I manjakmungbai Cinematography the most important part ani bagwi and they to was Ranjati Chumui TV Dongor TV and YNB
So guys, norok nukhana o video ni bakhakti norok no tisai phunukha je Khathansa production ni production house ni bakhakti snamjak Twngsa Lama o jaga Lipika tongo Aubi tongo bin pore ni pai Sharmili ni yakti na snamjak o video singer Nuai Parmita so borok always ani favorite so norok bahai matok kau video no nunggu yang je sama ne karena Twngsa kana bole abo tabo sejarati kisah se narok nukhana so narok jadi pura music video naik dah hangke ban naik ni musuh itu ke narok abok no thangdi Khathansa production ni YouTube channel la thangdi narok o YouTube channel ni borok ni subscribe khai di narok like khai hangke like mo khai di narok o jago thangdi narok nugui mannai Khathansa production ni YouTube channel la Twngsa Lama borok ni kwtal music video I hope narok joto na sajanai আর I hope narok ani o video no sajakana so narok ni bagwi no snamo jora manke bisa jora manke emne to video angasuk snami maya time rok manke narok ni bagwi chaitogo snamna ni bagwi because narok ni asuk hamjengma rugui tongo gebaso snamna tanang nai na hayana ba so kaham korung khena tonglai di bisi kwtal joto ni no kaham khena thangthok o video jagano mathne teisa kwtal video narok bai oksana bagwi jodi narok sajakhe malai finai bye bye